Ia patalo fatu le pafonga ma le mai mo le tatu atunu nei vaenga o le fiafi. Ia o le fiafi nei o le matanga nei vai yaso le aso ngafua ia fa ma lo lava nga lua ma lo le sai. Ia o le tatu live nei o se mua nei wa fa tino nei tatu live nei o le LNS live. Ia mo le unanga le mo business. Ia mai se ia o nei company ia pe o le wa ama tatu nei business la iti nei. Tau fa la biloa ia tulanga fo ita ma fai. Ia alo ma fa na tulanga o business. O le unanga na ma tau tua le LNS live le wa amata. Ia a fai o ena ia sau business o le fata tau amata. Ia o lo tala le no fai ona fa so tai mai tatu tau tua ni so tatu. Ia ma fai ona nga ia te fa la biloa business. Ia o le tama fai nga so so ani mo la business. Ia ile tulanga lo atina e o tatu ainga ia mai se foi. Ia o tulanga o mea fai o lo ele nei vai tau. Ai o le business le wa mai nei taimi ia o le aso mua nei po le ua i aso nei. O le fata talai ia le falainga nei wa fai ngoina o le NiSel Takeaway. O te loa le anga ia tuai le ia tanto LNS live ia i stasi fo i o li talabou. O le ia ona le business nei o se li talabou. Ia o leo le a whapena ona anga ia tuai. Ia e fisingia fo i le tūlanga ia ua alai fo i ona ia amataina nei business. Ia amai se fo i o le nisio vaenga o loo whaatawina le tātou takeaway. Ia i nei Lotopa. Ia 5 mita mai le tātou main road. Ia lo fai. Ia na ngai mai le vaenga o loo ia tau e fo inisio ia tau mafa mai se ia fua fa ele o ia la tatu falen takeaway ia ole a tatu anga ia tuai ia moni se fa mtalanga Maruso. Maruso. Ya oleh orang tatu orang oleh sungai le Niko. Ya sungai Niko le maina ya tatu takeaway le. Ya le tatu le so. Ya au te loala tu le vano ya le usu. Si fa matala ya le tulanga fo ya ile business. Na se mafu angana fu ai ona. Tama fai amatale business Niko. Tayo mo lang ano ole mafuanga po si yana matua I motivate ya we fatino na le business o tulang ko pa ai le tupe fa popo po si ligne so so ni mo la nga bon me moni le o temi umai la vai fa so tulang o pei ele temi tele me fa ya tele me fa ya kalesia le ngata fo ile tonu ma fiong ya ire tu sai be aso ia ya so lava pa so i so ya so le lava pa so e pe se ma fu ma tonu le na wa ise mona tu ya ma fina wa ya fa ile ni chinis se tu te fa e ngata so so ni le tina no ainga ya ngata fo ile ya o e kalesia ma fiong na se ma fu anga wa fu yo na filfilia ne business se mai nisio ilo ia io le temine fa ia sfinga tau na compete peto o tato fa ia business la usenga tai mo fa lo fa ia sfinga tai te tato sa mo na te fatino ina fa lo no pe wala sa lo fa lo wala usenga ai o si va nga tu so le fa nga io se me alu te numa se tu lo nga na le me ai fa na ili tai au na oli la fias ia fai volana fa tau fa alwa tanga tele so tas te doe os mai bom ba ko ia mi la to le pa na to so LNS live ko sin tala vo lo so i fu ia se tu langa o le so ia tilo ia
tulang asa o ngang ko ki mo sa fu tuang mo ki tulang tala o ke ro ye ilang ngat wenga le o ya mo la ko ta ki mo la fa tai ole fa mo sa la vai le ta to tulang tala mo woni ya te ya le ma fa le a me o e tala vo ya ko e le titi e te fa tali fo se e mtu ole me ta wala vole mo wala no e te fa ia se pisinisi ave yo se tangata fa pisinisi ole me ta wala amatana ele vai le pape amata tu le ava pe amata tu so a bolunga tu langa pisinisi amata mata le mo tu lavo ya ona e va ai tu langa fa pisinisi ya te mila vai tasi ole piore o se tangata fa pisinisi ya mo lu na ona fa fika o ke le kam fa ngora pisigis fa fa nga e ka ringa fa fika ole me amoni ya ele tasi si fa fitau le fai si tele o fa fitau le tulanga o le tau mo fai nga o le ni business fa fitau le mo lava yo le fali le fali le fa pe ona foringa se tu le fa fonga le pa yemel malo le tunu ole fa fitau no na lo le tau mo fai nga le o me mo health e moni o la sa valia ya awala mala fu kan e sa wona u ya mo ya ilo u ya tangata foto au fai business foto au fai ya to ngatulang e pa si fai ngata mo wa e pe yo le awala la masa u fo e ni fa fitau no sa ila sa ila fa taro ile ali ya ma ya le wala e fo e ni fa fitau li ama to ngatal ma lo so yo ke lo le vanka u ala ju fo la mai a se la fa ta le tulang o le temi tala ma temi tapuni ya mo le tulang fo lo yelo meni mo aso mo le so tai so le si ole tulang la wi ta to ya so tala e mai la vai le so fu si e pa ia la sto nai o i tula tala ia mai la so fu i la so farele ia e kaiona ma tai le iva ia tapuni ia le se fulu mai la so fu i la so lu ia o la so to fimala farele ia tapuni le suma tasi la sto nai ia tapuni le tolu le oli o tulanga le menu ya ole bawal tato fish and chips ole chicken and chips ole sausage and chips ia matato mix ole fish and chips mai la vai le lima tala ma le valu tala ole ia vai nga pe ona fa le tulanga tato screen ile ofa ingo a pieces of tato fish and chips ia nga ole chicken and chips ai nei vai nga mai fa la vona fu nai o tato lava ia sa mo mai ole nga lava ia en fena fia so sonia tu pa ia mal malo tato tu su mai tato te fitu na i lava i vai nga pa nei e ai su mai tato tala no ia la foi se vai nga fon tu atu ia se au nanga ia se so sani vai fu mo pa ia mal malo tato tu le nga tai ia mo tato pai o foi tato vai malu ia le nga tai le tato ni malu ia so se tai me laso tiki na uso ia ke loko e kasi singa la sa fu wanga mo le youth mo ni kimi ile tulang o le kinga engo aine mo sa fu le ile vai na sa atai ole fasiliso ole tulang la yo se fa tuanga i telefon fa malu lu telefon ai lo tenyo i telefon wani on sa ilo fiata fau sa fu ilo fialo e te enjoy ai ya veo se telefon we ngai tono lo ainga veo se telefon we fai ona fa mo ia yo matu ya ma veo se fa mo ngaola i tono lo ainga o e nga tailia ave fo se telefon e te atina ena ia lo ainga la fa pe ole atu langa ia lo ainga ni vai tau ya no mai bo mai le tulanga ile fa tanga mo le so ya niko ya ole so ya niko le lo ina le tatu ole inga le NiSel ya NiSel ni takeaway ya ini Lotopa ya ayo so mai le yo so mai pesen na ka forman ba ya saula ile wala mangtu ja fe mai lo ile mangtu le ya fe mai English yo si ya lo fia la ka sawa ile pamwa pamu tso ko ne ya lo tso mai tau mai ya ina le pana mai ta wo ta tso mai mata ya lo ile ka fa le mo ta ka ko wa sa ya ngala lo ile ka takeaway ya mai le
mai lei var Mai lei var tsa o le suta silpo. Suta silpo. Ia, sulpo. Ia, kau ile mo tatu ta faunga a. Ia ai mo le mamalu ta ko kumu ia mesa lava ia la tau fai psiris ia ave lava fa mo mo le tatu Helena's live ia mo la psiris light. Mo la tau le fa tatu amata ia na tina e fo psiris ia mafai ona e so tai mai le tatu ona. Ia ona anga ia tu le tatu ona ia fa tala noa promote le psiris ina ia mafai ona nga ipeluma ia tamo fainga mla tina ino business ia o ia tatu Facebook page o le NiSel live ia te so ta isa mai law ia on tamo faile tali atu ia mo tulanga tau business wala lawa tu nga business po o le tatu market fo ile fa tawai ia fo fa leanga po fa toanga ia o business pe o tamo ifale ainga ma ia au mo fia lawa le NiSel live ia nga ia fa lawa lo business ia pione tulanga tawala na ia o ia tatu live nei le NiSel Takeaway ia ine Lotopa sumai ia fifine ia fa tau so tamo futanga ia tatu tamo futanga ia lo tapena ina mo fonga tamo mafal tatu tunu on ia ne fiat